sarak fondasi kami jangan selalu mantap. Nami bareng kamarwani radai madokon akan nauli nan di dalam muna ade roni mapaduhan nami dua muna pada nami ada rohami manopah hulai bada mangma sobat-sobat.
nami asuhuton rap dohok raja ni pamurun nami ujungan nami mator nami tinahu multi kina itu pamatan dan namang situ itu ilas padumu matuha sahatan. Madok hata pasu-pasu laos pasahaton adat na berjolo tulang nami hasibuan molubui pangiduan nami raja nami rak mahamudohot hula-hula na marhamaranggi hasibuan rak madohot tulang rodobok nami butar-butar. Iya. Kemarannya aku baru nami ngapain? Siti si kompa hurung les lewa. Soni pe kurang libor kata tami yang materi pertama gue pabosona. Matutu. Saya ta uri turat tadi. Di sana guru rawi pramuda rohami mangrupi persalmoton ni ambur nami dah gabio. Tunglah soal nami dari kami hamu terudari masa sikop dari saudara hamuna. Mau tu pe orang kata dulu nam tu hamuna guru berita pagabe tu dah saduan. Ari umpopar putar-putar magabi ay dingak mereka masuluan. Matutu. Wala no di hamu paran dia muna magabion. Na udah ring ngoceh urang kata si pengot itu hamuna saruna. Aku bereng na para huingot apa na ubuk tu hamun saruna. Dino dua meme bunyi zior. Meme tapur sepan mana. Di bulan yang bulan ini dasar matong. Mulut tuau kamu bere popu sepan tigor. Alai berpengelukan tu namuna, udah karena maham sudah damet. Betul. Asal berdamai sonak kamu di bawah karton, abang buru na asal motor. Jalur sima di na buruku, buru hasil buru terus na kaya buru hasibuan. Pasalami na buru, di bulan ni ang buru namion, na boy ma atau muslim paramon. Asal las mertua ho, gabi di bulan na buru. Motokan asing si pikiranmu dinguruna bahwa nami pasatu tu debata asa debata patreh keluarga putar-putar lumobi me dia ka paupo nami suang son nang do ibadah nak ibadokku bolo parwao bilesen atuari lasian doha nami mari didamu ala utok doha roh maksudi siloran nami tu hamu na paling terutama denggam mahamu masih pasingotan lumawi media kapau pun nami bulu saya nala pawar hatus saya na itu saya roh hamuna nalaw pawar hatul lain namion tuwa na pasuwit tumarong bulu nga saya roh hamuna nangadong mayon namang alus ada ni roha so anda udari dulu orang kutotong kusidomdes hodo sada ketuanya jala hodo bapa apa julu ala tukat kutu hodo hatau ini sido orang kutu hamuna jadi balik temma bagabe itu modal sita luat hari mu pemparan lekom mah gabe tontok kamu masih kau duluan balga na tuang rum balga mati ang isoko nung aga belek ko nung gabi matok kamu akan ako na so ano mana mau lihat matutong di wata amang guru anong kami salas di rohan ami imasongon ulos na gajang rabu di hamu paparan ni
lain nami Risma Sarebi Mau lihat itu lang. do Tayo ano ni? do tibotona 5. do tibotona gabi 5 jadi saya mohon persagong mau tu pahopus ya anak Mau lihat onom. persagong mau tu pahopus ya baru Iya. mau lihat ya jadi saya mohon dihamu na hamaranggi Gabi. Pitu. saya mau musik itu tuna baru muna iboto muna oleh iboto muna Iya. jadi kepikiran kita Walu. walu oleh murah nah ramarangi saya mau tuhamu persinabu tersongoni mana boy wasa tami ulos tuhamu dihamukan ramarangi
balik nami melotu hinoli pesone dok dia waktu gadana karena hinoli itu katik kina ui pasangapon nami hamu nasa tulang nami laus uduk ni tulang kobar tu akadus ni rohata naong tahatai partikian omahu pasahatami pisona gajang tu tulang nami hasibuan. Namora dinarohamu ang puro marapotami marhite jun nama ferrare do aistiltio jika Tuhan rami nasaranami do nama bago nomor satu ni gazan umamiang orang sami menjaro pas orang di batang berlibat kada dia bang dia penguatan los pinantang berwati atau beda maksudnya perlu putaran satu kantor hari. Tu acara namang ihut madok hata pasu-pasu ma doho pasahaton adat rajai hula-hula nami siturus atau di muna saluk na luju-luju ma nang panamota. Songoni ba panggorau ni boras pir di hamu among gorona. Saluk na yakadus nurhata. Di hamu dari pamurun nami marga putar-putar. Gaya betul lang.
Disojong kami hula-hula muna markasi terus. Dino perjolo marujungulu saur madua lainami helanami imanata baru-baru sonari. Songonema diho boru opus lama silas Maria. Pasaha mangulup tu debata maktangiak ko posroham. Songonema diho mo kami berenami. Salutna. Pagidol nami ang katulang munang oral jam songonok kamu builing kamu. Ana itu karina mangihu ikon la murulengkan asa balita pagabe ladik mulut tinabot-aboan asa rimuna asal hud nagabe yakai beberenami mulut akasamu masih paululuan Ye, matutu. nungagabe heranami on na terus munaon saur dua tanyang ngami tulang muna unggabe ama kamu akan oposo Ye, matutu. asal ditapian tu dia hamula mangaraka si marabota para saulia Ye, matutu. di sukomi tulang mau senari parjolo sahab matu hula-hula naboso las di patorang ma parbuai di tanata Rumah tua song-songo di manang dihamura dari dongat tubuh nami melihat ya mamung binaung pinasahap mututu jaka bola sibirito di dohot akka ada ima tuleta ima helam song-songo di manang di hula-hula nami Raja Sinaga araso sahab do benasida anggiat matinangi marbinegi matong amata na martua di bata di pasahap masahap tu ingananon ima tulang nami marga Sinaga song-songo nima siya kami ibotoku nadon res hula-hula na poso si turus las rohanami duk nang rohanami goari sa rumah tua alay duk rohanami na perlusi dohonok kutuho ito inalapa borhatol laikon napos dorohanami ikolas doroham nalau tusido hita sude alai masih tuluani masih budi napos rohaku martangnya kami tong mata namar tua rebata asa damo dihagabiu dia sangapun asa dorhaduka togu-togu di lobu ador hati di togu-togu di orpo nang saur matua mahoi motoku na donres Opulas Maria saat itu namar nini saat tu namar nono Ye, matutu. songon obat dona tata ya teh Ido tulang. belajarnya mengguru obat hasahatan nanon hamu memang atur Gabe. oh lo hula-hula naposo obat ade jadi songoni mamong hodo among ngami manghutun udano ngapalar ho ang sabar dan kubasahat matu damang jala pasorang ma lusi bobota mau lihat tema itu hatta mau lihat tema nang di akarong atun kusaluna di na takas di tiroi hamulo tayo gasta tikyo ima di nang saur madua letau tu mau lihat kurang do pasakaton nami sian mo kasuhuto tua musudi rombongan nama untuk kami ima di parsari madua ni saur madua ni Saur matua. leku seputar-putar jadi songoni na ito mono au buyau kara takut tuh si madokara tuh luar biasa jika ya honor keling dia tolak pemodokar itu di keling mon jadi bagi rumah Tuhan asa hui ho mulutung na boya ka urusan sa ilo nakaberikon so nga na sa diri nagdiri do ako maluyak kaberikon so ano nang babara saya giling-gilay ko na hui bagan-bagan na awa ko like ko gurang giling isolman
on 5 tu nilai kok nang wabala saya ada ni anak orang mana lau si bajulun ima di nama gol manghitung keluar daun jadi bulu saya upay huti do nasa lilingon ibu tokku orang nacik do tampo orang nacik jadi do nahulokon dokter dohau aduh tutuhan ini mah pangido asa bui ho manawani sulit ai ipatuhukot tuhat tatuho mungkin mudah-mudahan baru nunglaw lah yon nang dong perubahan ka rekod kasap ketuna ureri nasi hono bertubuhi zona bertubuhi jadi so dia mah hamia katulang mo meile rohan yang kami Tuhan ya bak nomor ludu do perbibir jadi sarong nang masalah kaya jura madok asai bisa betul benda perlingkungan sigol amat tadi batal to sila tua boras kita asa lupa di paro suang sore nak ndo boras pir asa pir main napoki bel pasalonan bir betul di musalun nak beberan nang mutar-mutar lusu-lusu nang dia apa nama asa tintin nanti loba be hole ulas ke rumah odik sosadia boras pir do nomor ludu na uwa kami hamil so tulang roh umur kasinaga asiro ni wata didapena di daw sa lunak kapas-paso sa betok solo itu sa tumote de zibata nunga sa anak umur spirito ay number ludu tua pura jan di beberen angin putar-putar asiro ni wata saat itu penggawe saat berorasa tok kita diramote amata number 2 ribata siro boti mami amang sol perbubir do ay number ludu na uwa kami hamil so na tulang rumuna tulang roh kalau iya kalau tuh saudara pehami dohot tulang bangihuk musinaga hami dotonge dohot tula ulamu abang boru nami si turus alailah susah sangau kami madisuna mangboru las bisum mahamin non ima hula nakoso sinaga seda mahata nami abang boru taringo boras pir nabi non nak kena tulang minak kening numay hata hodamang naronasian parapat imata nami abang boru mol untuk songone penabuy patok pahami uli marohamu namang boru titimana tinopa golang-golang pangarahuna oti iso sadia beberas pirna binon yak kena tulang mi saya gudang ma yang go pinasu Tuhan marbinigi martinangi maho di akabo paramon nang songonon nyon akay beberekon nungain na sumarura tutoru marbulung tugijang mangerpang tu habilang tu siamun anggiak martinangi marbinigi marisahala ni damang disahala ni daupung asa anggia atong dinilitiador na nyon ibeberekku si Joksod doruku si Saor dohot ibeberekku si Juana dohot si Anipar, dohot nang siriduan. Anggiat dia pehon amat tanah mertua de bata, tangan na nagok huasoi, tuakai bebereku,
anak do iwer kubur. Sonari pasangaton nami maulos si tanggorapu. Asa maulos si daging modok maulos si todi muna di tonga-tongani rumah tangga muna. Asa ope diamu pade nami. Ala na songoni maro persoriot dope dia kaboparan nilai kon. Asa martinangi marbinegi mata na martuare mata. Baik damam dona opa. Bahan na hapartusin, namin na kami langsung disimulasi. Dorna asatak ke walang galing jala galege tuwa tongara sipartahi ulu balang goruna permas do pare matutu asa tuwa lagi tuwa sikor dulu di purba tua saya tua anak tua boruma diberi nami lang na papuna binatuli tujuan narion dongan na satu sarung batu matutu jadi nabo terpatu bahamis yang ham tulang robot nason ulus di persarung batu ni beri nami si utar-utar pada ditikion oh bakal
dina sormatua mang boru namion Roma hami ima hula-hulamu hula-hula na poso margasinaga. So ni mamang boru alani dusni rohat terus sabutulna na bodari alani partikyanon. Cepet baik kami amang boru. Gabi. Jadi mau lihat mak sidohonon nami pakai serjo per video. Masa udah kami atanami. Lumobi itu hoito. Dah do tuela nami. Dus rohamo. Baik na terbaik dina pabor haton simetu amor. Betul dah? Ade. Do dihamuna na marhamarang di marsyami nami na mamu songo lopat ni gaul marsi tukul-tukola songo suhat di robian upaya huti hutami na kedibarita ni amang boru nami di jujur ngolu do di padok ni akadamang nasiap parapat na kening lausido nang dohonon nami danga dong na sotar patupa debata pos rohamuna molo tuk songo ni pisau nari dipudi ni amang boru ra dapat kita ma akas silas neroha lumobi menang dohot dia kaburu nami lausima dia waro nami di bagasat ikum molu hapio kami penon ulus nata ya mangboru imana opak lebari dalam tamang ido tangian mai to mata di bata anggia di parsauton dia kasakap ne akaburu nami ima naso dililiti adorna dobe jadi ima sidoron nami Tuhan mo kahela nami dohot bere nami ibe bere nami badi gama bagabe lapok nati na botabuan are ne popar ne mangbor nami do gabi asal mata kasamu mas sahat solu tino kutu botian pasaton nami ma ulo sigajak rabu tu boru nami do takela nami leleng metom mangolu sahat tu pagabian sahat nak tu rahoras abang boru nata hatai na opati sede menot tuela nami do boru nami namarha marangi ibotona pasada hami makokwi gabi apa sofa tamang baru Rajai hubung pasahaton par pagori di sipangan ko rajai pamana opat pasi. Iya, Rometa. Iya, kasampar, padahal apa? Oh, full studio.
kasih rohamu naik berlibat ganda madihamu nama ngalian permusik kami baik pada kesehatan pada studio Raja Isitorus hula-hula los hula-hula na tulang mangihut hula-hula na poso dua do nga tulu. Jadi Obarturo dan niya carata bona tulang manurung bona nyari manurung nu ngatakas padohan ni raja tulang ngami bona tulang ngami manurung dohok mana niya manurung Rapma di Bibona Pasogit Manasida Rap mengadopi di Ulota dia pada ditikon ala di Maromdo Nasida namangihut amanginang hula-hula nama Ramaranggi Simanukalit gabe ma Jalahoras naing masuk ma hula-hula na poso Simarmata gabe Jalahoras soalnya mana itu pariban nami ngarap masuk katanya pariban nami nama ngalap porusitorus masuk nak kita nah naing sahak madihita nomor hamaranggi peparan yuk putar ya putar-putar boru bere nangi bebere secara khusus na adong di hutata di hutat tahun Parjono menghati mata dokter tomata partikan pasai Isala asilo tolongna natotong na madongan hida Bohi nama dari masun Bohi hida marpungu di kogun dalam manon Imana baru-baru pakai di natotong na taholong Dihamuna paparan di natotong Dihamuna paparan di natotong Parok kamu hami Omba hami Partuguna na adong di kota pematang sentro na dokon adong dohami marhabot niroha di kabupaten ini jamangan wage dohonan nai karena daging dohi na makanai wage lumut durohat molobor hat sada na daholong moleng musakar karpilo paron nai nunga gawe na dodo di mana sor matua anak kecil di mana orang anak kecil merburu merfokus ya anak Nakiani di bawah itu terlaki nak kalau ada pekara siapa orang ni hula-hula do orang ni hula. Naso harus sikap dobe. Oparan ni aduh diri dia aduh. Angger madu tu morhide akak masuk kasu. Nang dipasaknya ke hula-hula do akak tulang ta. Saya martangi marbinege mana amat nomor 2 di bawah angsa di basaut masdi asa di pudian ni arion. Sahabat mah diliti adorna yakka peparan ni ngadodo. Dari sejak kami sen pertumuna pertemuan siantar, dos pena sonon nang diharono nami. Marhuha bahelong mahida, anak berangdu akka silam, torok akka silam. Bison jok kami, sonon nawala mengudu bihamuna. Mulung semua dia benar terbaik kami tupak nami, nawala mengudu bihamuna. Asa sama ada di luar nama dohonon, asa titim mana doa, ulang-ulang paharahuna. Untuk kisodi terbaik kami amat kan, diwatan waktu mana membohi masuk-masuknya. Onik sudah orang nami Tuhan muna peparan ni dua. Mono buat dua iba. Panggilan nami Tuhan muna, dihamuna kena marah-marang ni. Dohot guru dua. Marsa dan iroha muna, power haton dua. Mono sadar roha muna. Asa gawe dapat matong sama hadan di itu nama dokter politang pagawi tubuh dahun sedaduan hari mana dong gawe asal mah tetap kamu na marsi pauluan ya betul asa bergaina bagi di rumah bergama bagi sor lu nggak gawe sor matua dalam mengatakan nggak dia mah muna oparan nau pos betul asa dipatikon huzur mah itu beli dabian Manang tuli mau mengalahkan satu sih mana orang akka Barsaudi hebat dia ulah mang pada nami kalau man jalan hasuton mahami
Kaidang ma godang nahopar tusi. Ima godang mula-mula, ima godang sobat, ima rasdo godang lihat janda. Iya, iya. Mohon kamu dong kami hamu-hami tujuh tak non tu pak ate. Jadi songonima di siap kami menanti gudang masa lubobi siap bonala subuton diretani rohata saluhukna lubobi ma secara khusus pertubuna Kota Pematang Center secara khusus mesti nadong di sektor onom teh sektor onom Kampung Asuhan. Menate mah di tuhata menate menang di kita saluhukna. Godang sidios wadah matu godang hasadane. Tua bere bebere rakma dohot sima tua ni guru nami sianipa nak jadi melatih madi Tuhan melatih nang diri kaluna pajupak kami lima anak ni tulang di Jakarta kebetulan nomor do lima cara aman yang nyala di Tuata siap dulu tak jadi isok kami dong keluarga besar opusau sianipa untuk semua pepar contoh nami, marpa behel ma dihamule kudo nang boku. Jadi siap kami nama dok siap keluarga pusaur turut berduka cita do atas meninggalnya lima bapa nata holongyon. Sok ini nak kami na jong son do nupas do nang cincin macam gopak bolong bolong na. Mau untuk sesadia benon tupak nami saya mata di batang untuk pasauton. Betul tu. Jadi sangat tu sih. Iya, tuaka keparan di dapur karibamu mak. Mola de ma ituan lumobi nang kurazai di dalam. Na bumurami iton siap keparan ni. Dayana ya na yaitu. Opuebin. Do aka ibotona ima margasahan margama manik do sirai. So nang manurung mute do uparani opusyofi do uparani parbidi kadi so kami sudah saruna bodo tupe pola kami rada nami namang luhon na usoma sudah yade so nima paduhan nami itu amu mola dema di Tuhan yang gohami boru dohami yang gabian nami amu amuruang gabi kami jadi paduhan nami ba asaro kami ba jodoh di tahun gamong ma ceni parma musinari kalau pasatot tupak nami nama tu kuasu dong baik tamang betul petang na di dalam Yesus tanah.
soni manang tu boru nami na di pasahat nakin tupak siat si maduani boru pasahat muda not si madua mate pasahat muda sonari huberek kami andallah si pasahat to ido soni dak namang boru jadi ala burjune helata sabarani awate mulena budari bereng nama burjune helananyo las marohanan jadi nungalas rohanami di pabena munak kana ulina dingani tuhami hula munak las dorohanami di pasahat tamuna do dalam munak manupaki mangurupi hami bonang suhudon mulate ma siap kami hal suhuto bonang mulate ma di pasahat rohanami donon nami bangot namaral teman dari kata tirobian mengalas rohanami majalo na pinasahak muna tupak muna tuhami hula pangyang nami tumat taribat segurang ma lam taba sikat ni dihamunan pasu-pasuan di Batak jadi alani nunga di pasahat tamak kanuli na dingani dihami hula-hulamu rodo hami manabe hamuna doho pasahaton jabar sono mapartording na tusima tuani boruan non upasahat kami do orasi pirtodi dohot ulo sitang gorabi nasiak hula-hulatan akun ulep kami dihamu no soni ma jabar tu rajani pamuruan nami sudik atur hok kamu man non wala simbol doing anggo jabari tamurun notong mangatur wani akana sodapok doke dia kan sudi hamu nasa boru nami do koparan yak kana boru nami lasmaro hatta salhuna atau pada nami asarohami manabi raja ni pamuruan nami baik mamang nahubat suci. Wah,